بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Salve hamdi, mësaj zahfalla për patini Allahis, soj të në jeki, su sajara tinga Allah kemi pull, emi insanin, emi gjinin, emsa su gjanaje, emsa su na gjanaje, emsa su dikaje, emsa su na dikaje. Lesër odeja pomoće mispas, të rosal lošni pe sajara tinga, lesër odeja pomoće mispas, të ramri lošne duše, të ro harami o grevje su kerelin, hem lesër odeja opros adalese. Kas që Allah subhanat, kas putini ko pravo drumo, dashkno të na dva manushko pravo drumo, Kojta në ko krivo drumu demek ko dalel, nikoj në shtiti arake ke gjeno, so kanele ko pravo drumu. E me, su dhe qinava kao Allah jeki të në uzoleste avëldhëna ne, jedini ova amoro gospodari, amoro rabbi, su tërba lise ibadeti pushtovanje të kera, hem su dhe qinava kao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, taru naj shukar, naj qiste dushe birimotano, hem Allah biçajalese akia poruka o Kurani, hem lesre hadisja, te anela men, Tari tumina ko svetlo. Demek taro bi gjandipe, ko gjandipe. Hem taro ek baksuzlo ko život, ko ek bereketliye život. Ko radoslo ko život. Nasama akaten egoisto akaten ko dunelo ko, hem ko ahireti. Allahumma ij'alna min ahli cennetil firdaus al-a'la ya rabbil alamin. Amin. Allah keremen taro teovat radoslo ko kven ko cennetil firdaus al-a'la ko naj uço, naj shujo tan ko cenneti. Hem demen naj shukar život, ko dinelo ko ya rabbil alamin. Sos fakir gao Ibrahim a.s. ek dua Allahumma rabbena atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Znači Ibrahim fakir gao Ya Rabbil alamin dema naj shukaripe ko dunya loko demek hasanati ko dunya loko hem hasanati shukaripe ko ahireti. Znači muslimani uvek morate dikel ne samo ti živini shukar život akate ko dunya loko nego isto ko ahireti. Sa dva život ket kamera a dva po baro život, nego akva život su živnjene ke ti kod dunja luka. Akva život bud kratko ta. Ajte pinati živner šel berš, a dva si bari razlika prema akva život kod dunja luka im ko ahireti. Ko ahireti Allah šel berš ništa na ne. Allah vakiri mande yek dive breduni sartumende hilade berša. Subhanallah, znači ko ahireti si yek dive Kabridina car amaro život akade ko zanluk de pene hilade berš. Allah este yek divedo. Subhanallah. Znači, a dva život za uvek ovo, ket kamera. Da li za uvek ko raj, ko radosloko, ko šukaripe, ko bereketi, ko saso mangiati situ, Allah vakiri agar. Sprem gim insanese so sai i duša su sarakir pete jednoini. I duša su žednoini, a te sa i sila. Ali najviše amendar, nas smo muslimanja, isto neverniki, ali baš amenda dva tužno manše kerala. I muslimani tužno kerala, kad dikela muslimane, su bisreno ahireti, magina pana po beter po šukarti živnen, taro neverniki akate, a u stvari neverniko nakate ko velen, te velen najbarvale akate, ko kreket kamerin, najčururikove. Hem najlošno tankove. Ako naverinena, hem namerena sar muslimani. Hem amene Allah subhanallah dingame taro, amen sab jandila muslimanja, ali Allah vrednost na dikajli. Allah vrednost bisrajli. Dikajte živina saro neverinike, a bisraja amoro vrednost Allah su dingamingi. Hem kreja amoro dini, amari vera, po tepene, po hari vredini amingi, nego u život u šužosu dikajli ko aver, ko glumcija, ko nađenala kaste su dikaja, ko pevačija i nađenala su, ja mena gel magadi živim. Magadi isto sa ko kertoval men, sa ko vardatoval men. Sad la bu kya da dünya loko, su istinen Allah lenge su dinga, ali u stvari muslimaninge pa na pošužo spremingja, pa na pošužo mangela, a mena dva ne dikali, nego dikala dva su sine ad lamanuša, su Allah nisa u vrednost na dinga linge. No pegamberi vakirgja, u hadisi, et dunja, wama fiha, la tusawi inda Allahi janaha ba'uda. U dunja loko, hem sasu i siko dunja loko, na vre dunja Allah se nijek pak tari maki. Subhanallah. I maki ko zom tikni. Lakro pak ko zom tikni. Pa na potikno,
Ema Allah kiri akava sasu dikaya ko dunya loko, adva sabbar vali pesu, shuj pesu seko akva dunya loko, Allah sumukla. Navedini niyek ekvash pak, tarik maki subhanallah. Amin, prostaya rad dive paladava. Rad dive mučinami paladava. Kere šaj diš sati butiko dive, plataki, parengi, a ko je mender krila ek sati namazi, ko bi šel ek sati namazi? Ha? Niko. Ko čitini ek sati Kur'an ya mender? Niko. Koji šaj bi šel ek sati ders dikila? Ha? Redko amen. Znači amen poviše prastaje pala kva dunja loko, nego su prastaje pala ahireti, a dva su aminge za ove kaču. Hai kjer buti zaradni pare, 6,000, 2,000, 3,000, vazi tuke kjer. Dva kjer tuke ka bi šel kuzom. Ti živine šel berš, o kjo ka bi šel, sar soja gertan šel berš, na. Palo še palo biš berš, morate renovinela, gerdaju na. Te na pelotke o kjer. A kam ni palo šel berš, so kvala dve kjere. Ka perel. A dva šežo kjer su platingane se 200-300 euro. Колко ли пестар? Капер? Кабе време? Каперела докер. Со платингана дор пари. Ако ахирети са со зараднингана кате, со ковотко ахирети, никад на не те перел. А не твото кера, те него паластикова. Сар најбаро барвало мануша кате со ине. Тупана, вала кадылту менге, субханаллах, ек тамтор дженети, кавы саро цело дунјалука тиро. Субханаллах. Замисли на дунјалука цело акана тиротан. Тунан от царото ракия пу. Сакава тиротан, от дунялоко. Кит мангете джа комаледивен, джа етуки. Кит мангете джа за Египет, джа етуки. Кит мангете джа на жена, кайте мангете джа, ка джа туки. Шайте крилат мане ка медравди, нашти. Морате ечгилтук сите одмор. Морате планирине, морате кеде паре. Мора сад себе петеро дея, гелдарина. Ко дженетика кирия Аллах мангава кава, анго тутетан. Ни мука, ни ништо. Nego samo nije klafi, samo te misnijate in čela ka vodker. Subhanallah. Ja sam ko života ađikiri amena dva bisraja. Amen saka te život, pandaj amena kare dunja lokoja. Pandaj nam but. A devle a gyari nam dur. Znači popaše dunja loke nam, nego je devle se. Subhanallah. A dele se amaru život a gyari. A dele se nekada dikaje bele, dikaje problemi, dikaje baksuz loko. So se duri nam taro del, taro Allah. Namangaya dva Allah suru del amenge. Nego amen mangaya dva su šetanja mingi rodilo. Su o šetanja mingi baksus loko mangila. Mangila te patina, na mangila te živina šukar. Ali Allah mangila te živina šukar. Ali desi bičagya mingi adya poruka su vikini pa Kurani. Hem bičagya mingi aminge najšukar primer su te objasnina mingi adva Kurani. Hem su kao živina adva Kurani. Znači adva lafija. Adya poruka su Allah ise, insanese. Allah bičagya najšukar манушите изкавя минги. Ай замисли нека на магиятови примера этого кира певачи. Кас кабиринетке те сиклевелестер. Бие мануши ки юлица на. Най джандо, най шукар певачи кабиринетке млека лесар примери кале. А гядалина. Исус амин Аллах и пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям примери комар живот. Сарте на камере ромная. Сарте първо сарте на камере дия даде. После амаре ромная. Amare penența, pralența, ca conța, e familiaia, e comșiaia, acele nevernuconța, e audiența, e cristianința. Sa e semen primeri sarte na kao a da ima manušența, din doko Kurani, hem din doko pegamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kolesor život, kolesor sirava kiripe, kolesor biografija. Ali amen čitinaja ki novina koji mu klape, akva mu klape okolaja, ak je žin klape okoleja, ak je dominga trito čavo i Ако ти сингапе окова, кај ти родав најшижо на женава со чанта, најшижо со това кира. Најшижо ворда со кај шете аракав, ди кај минге сатенца, ско сатија беше теко Facebook на женава со си, значи мора време а ти изгуби најри. А кава време со Allah со дингето адла бишу штар сатија кој диве, Бару вредности силен, субханаллах. Замисли си улема, ек блендер о имам Неуви, значи акава китапи акава. Осаранда хадисия тори имам Неуви, со могли ма вдите кера дерси лестар. Акава мануш. Дженене кузом берша,
Lesuru madrako o knjige ine. Su значение да. Ко книга сукер. Бешиндо, читини леле соебе за сукер. Ке душтингя, диклако сати гозом накля, ей накля манда дуитрин сати. Нерингя пе сукер. Теша ине наните со никетич. Него качитини, само по-паше девлесете. Само повише ти сиклота радота подини, им това по-радостно. По-берекетия животе араки. Значи адла мануша, ленгеру мадрако и нео китапия, значи джандипе, hem git zasuketani akana on nervingepe. Amen. Sovaya naushte ko sabah namazı. Sovaya naushte ko öğle namazı. Шайна прете кера о јаца намази джајате совада, значи менги особе поважно него у ибадети да влесо. А кала нардо на нео фарзија гер кергелен. А кава те пене сунети лесе. Ти читини китапи, те читини повише джандипете веле сунети лесе. А о невингјапе да лесе, значи пело пишмани со сукјатан. Субханаллах. Значи амена кала бише штар сати со семе кодиве, никој не е гаранција кај те сака капале као што тарасовим живдокова. Wallahi миромнива киргя манги. Дикела ко Facebook, ек амалим пишини кај ек чаво ки верит ба адвайни. Ки верит ба, о чаво ки верит ба те бешела уравдо, кова, свадба, сарине радинена пе, радослоко иси, ома о чаво терно биш ек берш, мулота. Ек авер чаво ко бијав. Lesru bijavine adava. A ti i bori, a ti familija, radost loko, vesele, sa narodu akana avdije, mašallah, yani, radi ne napred. Bijav avdije. Ni našti te završenje adva bijav i rad, adva čavom molotan. Subhanallah. Svako amener mislini žite saka, binda šovardiš berška živini. A koji si le garancija? Nikoj. Olej kođum, meda dženava je ke čavo, Gile ko odmor za Tuneziju, gila tepe da deja, sa bale ko vlaki sobate vazile ko bazentitiđa, ko ki plaža, vazale odat noštela. Hajde be tato, hajde siga te džati klova. Kalo meno vreme, hajde, zakasningam, hajde. Kalo noštela. Jala ki pidaj, hajde daj kuftu andete na kova Andre. Jala Andrei daj, dikela mulot. Nauštinga taro söyle. O manuş isile sarando inešto berš. Sarando efta gel berš isile. Subhanallah. Кој каже на гиле ко одмор? На гилота нова дар темеро, него ко одмор гило. Те весини пепером на печавенца. Subhanallah, значи аква кратко живот Аллах судингја менги, subhanallah, морате искористнале ко најшукар начин. О најшукар начин, валлахи, прво ти дикај бадете делисте кера. Ако адване некоја моро живот, па само живот мангете ракето. Само живот. Само живот кара кико дуња локо, само живот па на по петерко вода кана ко ахирет. А свако душа амендар мангелати живини шука живот која па дуња локо. Ни сави душа на вакири мангалате вал баксузлоко, најбаксузлоко мануш, него мангалате вал најбарвало мануш, најрадосно мануш и најсасто мануш те мангалате вал. Ек мануш те вел ек милиарда. А на свалото на мангалате вал само састо, само мангалате пилоте прастал. И си джене, subhanallah, на дженети пирин шука, магина само ек путите прастан, саро чавесу дикина прастан. Ек мануш мангалате жал, кере мангяфи ко кенефи, а нашите жал ко кенефи. Subhanallah. Садла буки адлесу Аллах вакири, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Те манген, те генен Аллах есре ниметия. Значи шукар буки Аллах судингя аминге, никад нашите генали. Ако зума мен гафил инам, значи гафил со надикела адваш карпи, него со или си јак на не правди. И јак ли си правди ко бизнес. Дженуа белиш писер ги мапена. Најефтино. Бутите араки адва джанела. Търговијате кило джанела. А дали си да бор правди јак ко дини, ко ибадети да влесро? Адва на нели. Ali o mangela radostloko te araki. Kaj te araki radostloko? Kuzum jina mender akana terguvi kina vordansa na jina averia, ho avena nardun, zebnena nardun.
A dali bistirgan dali kayo Allah saçını sadikela. Ha? Allah vakit nani tümünder duy cene ki sukerina lafi bizo Allah te volo trito. Nani tümünder štar sukerina uzopesti lafi Allah te ne volen gropančtu. Znači kaj ti ove su ti kire lafi Allah uvek tu vajako. Znači akava život su digami ga Allah subhanahu wa ta'ala baru vrednosti sile. Aka ne zamislim Jahudija u Kur'anu Allah objasnili nga ger. Nasali nina šite vakera sao Jahudija ger. Ali Allah Jahudije su bi se gedivle. Allah Jahudije manginao život u dinluku poviše tar ahireti. Hem ko kraj isto vakere pale vakerina kaj amen najmanglo plemina me devle sa vakerina. E posle vakeri ko Kur'ani ko surat al-Munafiqun. E pa ako tu meni najmanglo pleme devle su narodina tar Allah te merin. Pa irin tu men ko tumaro doket ka manglo tumara dobor. Ket vakere tu ina najmanglo su dare tar meribe. Allah vakerina on pana poviše kamangino život. Pa na poviše pande živote, pandetane živote. Znači on, a dva lafi hovajbe. On u dunjaluku poviše manginale nego ahireti. Ima men teno vager. So se akva dunjaluku amengi te pene sar bari bahça, so tiriya diya, hem sar vakir sadiniya, tu sadiniya latiya. Hem kukaya ket Amerika, kad ikia dva škari pe, so tu su sadingan su ka iklo. Aka na svaku tu medar alhamdulillah sirin čavo. Çay. Te mukeri bizo terbiyeti akana bizo te barakireti çave. Kukri pesa ko şkar çay niket. Morati muçineta gadarina. Tar puçeta akana ucubana naşkar canena. Rakat uştena. Dena çuçi dena tut. Akavatra bula. Sa men mangati dikay çavengi şkaripe gadarina. Na mukali niket kokuri. Nego diverat poviše lengi misina nego amengeti misina. Sus kere agar, sus magai lengi şkaripe. A ki dikya lengi şkaripe, ma bisre tut. Allah vakil Kur'ani, qu enfusakum ve ahlikum naran. Ispasin tut, hem teri familya, teri naipashi, tari yak. Ve quduhen nasu vel hijara. Vakiri, adiya yak su katablavul bu ahireti, ki yak bu cehennem, adiya yak tablavul ki na çiveate te pene sar ki brennstoff. Romani sar te vakira brennstoff. Oui. Akate ki jay ki skara ki tkere su çiveate spiritus nali. Eli haber bakya. Yak pana po yak otevo. Allah vakira adiya yak bu cehennem. Kavul po yak ki tkafurda insanen hem barate. Subhanallah. Eki cana ki şuna Allah ayeti kayo Allah kafurdu insanen ki adiya yak. Sune nai Peter najlošno insania su živngeki kepu. E pa su se mente ne ispasname prvo. E posle Allah su najpaši uzotuke. Najpaši sigurno ti daj to dati čavem ti ne agar. Koji tuke najpaši. Znači akva dunjaluko penalen pralalen wallahi baru vrednosti sile. Emo vrednost na neko pare, na neko barvalipe, na neko Allah bi kesu dikailen su kađana mender. Nego morati dika akava dozvolimo amenge alhamdulillah. Allah na zapangami, na vakigate va sar nesave kristijanije su pandena piki crkva i non stop ibadeti na magilo advagel. Allah mende na rodolagel. Ni u pegamberi na njegel. Pegamberi vakige me žinama, me hava me pijava, hem sovava, hem uštavam kerao butim kerao namazi. Normalno život morati kera. Ako mangete kinetke ker, so sena. Mangia nešto burada kinetke adava, ali ma bi sve Allah je. Uzom te votu da ma bi se nikete Allah. To se akala pare na vena tuta, tari tiri muka, nego vla tara Allah. Ti muka sebe piker geva Allah, ali palem kukreva Allah dinget geva. Subhanallah. Adri se morati dika uvek hem da helali amare pare tobe. So pegamberi vakir geva. Wallahi najjako oružje dženena su adava. Na nije dje atom bombe, nego dua tekiri. Tere detara Allah, a da vas solestro celo puv. Hem u dunjalkom ahireti. Allah vakiri, Iza sa'alte fas'alillah. Pejgamberi vakiri mi kwa hadisi. Iza sa'alte fas'alillah. Ako mangia rodia nešto, ured tara Allah. Ima Allah vakiri ko Kur'an ko surat al-Baqara. Ud'uni fastajib lakum. Vikinen man, ime kadavtu me odgovor. Znači kad tu rodia nešto, mora meti si kljuva vallahi. Te vol najtikni buti,
Prvo su kasatiro da na tebi neko kamoru kakane julingi tvake eromesi ili ipralesi ili dadesi. Vazite vasta, mesto te vazdeo telefoni te avinetu, vazite duj vasta vakir ya Allah isima kava ništo mange trebala i urode taro Allah. O sahaba o amalay peygamberi siri olay kitne nelin lon geri ki cemiye dörekate kirgi ya Rabbel alemin falini mangelon nani malon ko kir ya Rab bicha mangelon kirgi namaz zavşigi araklelon subhanallah oni ne uvek panle devle yektikni buteti terbelenge prvo tara Allah rodena a posle tara nardo rodena amen sarina şey naj da lancu kas rodea pomoć ko naj posledno kova arake devle şey neko amindar prva kate kučela niko ne šite možinli ya Rab ya devla posle vas dakle vasta Kit narakela nikas vazdole devli ya devla abre nema nikas u pomrijima ya devla biša mange nekas a susna počmigan prve devle a posle kad ke kavotke odmah ko sa sutra bila miga ger morate kira im kad ka eri karak